be brought to conclusion as soon as possible so as to facilitate the peaceful return of the M23 combatants and the completion of the demobilization process. President Kabila, who is in Uganda for a one-day working visit at the invitation of President Souverain Joseph, was accompanied by his Minister for Foreign Affairs, Raymond Ntunga Mulongo. The two leaders agreed that this process would further create appropriate conditions for the return of Congolese refugees living in neighboring countries and internally displaced people. They also discussed ways of furthering cooperation between the two countries by reviving the Joint Permanent Commission to deal with infrastructure issues, border demarcation and general development. Elsewhere, the Minister of Health, Ruhakana Rugunda, says the National Drug Authority could be renamed the National Drug and Food Authority. This is intended to improve the quality of drug and food that Ugandans consume. This was during the inauguration of the new board of the authority, with Dr. Sam Zaramba taking office from Dr. Frank Mwesige. The new board chairman, Sam Zaramba, asked the government for support. In other news, 5 people have been seriously injured in an accident in Bugolobi, a Kampala suburb. This came after the driver of the taxi lost control. Eyewitnesses and survivors say the driver of the taxi was drunk. The accident happened at Alors sijui tutasema Kiswahili ya namna gani. Takuwa certainement Kiswahili ambayo tutachanga na français, kwa sababu tunakaa ni Kinshasa, na Kinshasa watu wa mingi hawasemi Kiswahili, alors tunaanza kusahabu Kiswahili. Ya kwanza, mimi ninafurahi sana ya kwamba leo tuko Goma. Gouverneur anasema tulifanya 1500 km ya njia ya mbaya hadi hapa kwa gari, ila tulishaga fanya 2500 km ya mguru kutoka hapa hadi Kinshasa. Lakini ile ilikuwa ni zamani, c'était il y a une quinzaine d'années, na tulikuwa bado vijana, tulishazeeka sasa. Ya kwanza, asante sana kwa mapokezi, sio tu hapa. Asante sana kwa gisi population yote ya Goma ilitupokea jana.
na population yote ya Nord Kivu en fait, kwa sababu tangia tumeingia ndani ya province ya Nord Kivu kuanzia Rengeti, Beni, Butembo, Ruchuru, Bunagana, Chanzu hadi Goma, tumepokelewa vizuri sana, na mimi ninasema asante sana. Ya pili, ninataka niwapatie pole. Nawapatia pole ya vita ambayo sisi hatukuitafuta, lakini vita ambayo tumemaliza. Hii vita hatukuitafuta kwa sababu nilikuwaga hapa Goma 2011 le mois de novembre, wakati tunapita kufanya kampani yetu, na niliahidi kwa population ya Goma na Nord Kivu yote en fait que tungeleta amani ambayo tunaita ya kudumu ndani ya province, na baada ya amani, maendeleo, development ndani ya province. Nataka niwaambie kwamba vita iliyoanza début 2012 ilitushtua. Mimi mwenyewe ilikuwa ni surprise kubwa, na nafikiria kwa population labda kuna wengine walijua kwamba hiyo vita itakuwepo, hawakosekani ambao walijua. Kuna wale waliojua ya kwamba vita itakuwepo. Sisi ambao hatukujua ilikuwa ni surprise kubwa. Kwa nini? Kwa sababu effort yote na ya mingi ambayo tumefanya miaka yote ambayo imepita depuis 2003, tulikuwa tunafikiria kwamba tulikuwa tumeweka nyuma vita, na kwamba tulikuwa tunaanza sasa kazi ya development. Mais fort dommage, vita ilitokea, na kwenye vita ni watu wanakufa, ni population ambayo iko deplace, wengine ndani ya Goma, wengine nje ya Goma, na vita yenyewe ilifika hadi hapa ndani ya ville ya Goma. Na ninajua pia ya kwamba wengi wenu, population yetu ilikuwa inajiuliza kwa nini hii vita, na kama vita ipo, kwa nini inachukua muda mrefu kumalizika? Na bila shaka region ya Grand Lac na Nord Kivu inakuaga na wanaita rumeur ya mingi na uongo ya mingi na intoxication. Ukiweka juu unapata situation ambayo inakuwa explosive. Leo mimi ninataka niwaambie kwa nini hiyo vita ilituchukua muda wa miaka 2 kuimaliza, na nini ambayo tunafanya ili hiyo vita isitokee tena. Ça ne dépend pas de nous. Kama ingekuwa inategemea kwetu sisi hatupendi vita itokee hata siku moja, lakini tunaishi na majirani ambao wanatuzunguka, ambao labda nia yao ni kuona Kongo ikiwa ndani ya matatizo kila siku, na hasa province
ya Nord Kivu, Sud Kivu, kwa sababu ndio mlango wa kupita ili kuingia ndani ya Kongo. 2011 wakati tunakutana, c'était en 2011 je crois, niliwaambiaga kwamba vita sio mchezo. Vita sio mchezo. Ndio kwa sababu watu wa mainchi ingine yote hawalamuki leo kesho unasikia kuko group mai ya gauche, mai ya droite. Hapana. Vita ni watu wanapotea, na niliambia population ya Ruchuru ya kwamba ndani ya province ya Nord Kivu kwenye kila familia lazima kuko mtu anajua mtu fulani mwenye aliisha kufa ndani ya hii vita depuis une vingtaine d'années maintenant. Kwa hiyo damu imekwisha kumwagika nyingi sana ndani ya province ya Nord Kivu na ndani ya province ya Sud Kivu. Vita ilituchukua muda mrefu kwa sababu tulisema mara hii lazima tupigane hii vita kama wanaume. Najua na wamama wako ndani, ila nikisema tupigane kama wanaume ina maana tuipigane kama watoto wao wanaume. Kwa sababu nchi nyingi zinatuzunguka wamekuwa wakifikiria wamama wa Kongo hawana watoto wanaume, na ili tupigane hiyo vita kama wanaume na kishujaa, nilisema tutaipigana kwa kutumia strategia 3. Vita ya kwanza ilikuwa ni vita ya kidiplomasia ambayo imetuchukua muda mrefu. Kwa nini diplomasia? Kwa sababu ndani ya region kumekuwa ni kampani ya intoxication na ya uongo asubuhi, mchana, jioni contre République démocratique du Congo. Wanasema vita iko Kongo kwa sababu ya ukabila. Vita iko Kongo kwa sababu kuna population ambayo wamerejete. Vita iko Kongo kwa sababu ya problemu ya nationalite. Vita iko Kongo kwa sababu ya FDLR na makundi mengine. Objectif yetu ya kupigana vita sur le plan diplomatique ilikuwa ni kuambia dunia nzima ukweli wa nani ambaye anafanya hivyo vita, ni kwa nini anafanya hiyo vita, na anasaidiwa na nani. Na tulianza kusema huo ukweli dès le début, tangia mwanzo ya vita, na tutaendelea na kusema hiyo verite. Na ninafikiria sasa hivi sauti ya Kongo na sauti ya ukweli inaanza kusikika. Front ya pili ambayo ilibidi nayo ni front ya muhimu, ilikuwa ni front politique, ou bien front ambayo mimi naita ya cohesion interne. Kwa nini? Kwa sababu tulitaka vita ambayo inapiganwa Nord Kivu isikuwe tu vita ya watoto wa Goma, Ruchuru, ikuwe ni vita ya Kongo mzima. Na ili hiyo ifanyike, ilitakiwa
tulete wakongomani wote pamoja na tuangalie sisi wote direction moja na tukue na vision moja. Tuliweza kufanya hivyo, nayo ni front ambayo iko kubwa na ngumu sana, kwa sababu tuko na maparti politiki ya mengi, opposition comme majorite. Kuna ambao wametuunga mkono, kuna wale ambao wamekataa kutuunga mkono. Lakini sisi hatuangalii waliotuunga mkono au hapana, tunaangalia objectif ambayo tunaitafuta ni nini. Ni kugalvanize population yote ya Kongo ili kuweza kupigania amani ndani ya Kongo, ndani ya province ya Nord Kivu. Na mimi nafurahi leo kuambia ya kwamba hiyo front interne au front politique gisi naita imeweza kutusaidia kuleta opinion yote ou presque yote ya population ya Kongo nyuma ya jeshi yetu, nyuma ya maobjektifu ambayo tuko nafuata: amani, development ndani ya province ya Nord Kivu. Mais deuxième raison au sababu ya pili ya sisi kutaka hiyo front politique tuweze kuimetrize, ilikuwa ni kwa sababu kulikuwa wakati M23 inaundwa, ilipoundwa na watu fulani wa député, sijui kama tuko na député humu ndani. Ndio, mais sisemi wa député yote, nasema tu wa député wengine wanatoka bunge wanakwenda kuungana na M23. Hao badepute mnawajua, siko hapa kutaja majina ya mtu hata moja, lakini ndiyo ilinituma mimi kufikiria na kusema kama depute leo anachaguliwa na population, iwe ya Nord Kivu, iwe Kasai, lakini analamuka anasema mie fasi yangu sio Assemblée Nationale, fasi yangu ni kwenda na M23 Runyoni yao wapi, basi kuko problem kubwa sana. Problem ya vision, problem ya amour, mapendo ya nchi. Hiyo ndio ilitusukuma kugalvanize opinion ili tukue na nchi nzima nyuma ya maaction ambayo tulitakiwa kufanya, na ni kazi kubwa, ilituchukua muda mrefu. Front ya tatu ambayo ilikuwa ni ya muhimu ilikuwa ni front militaire. Mimi najua population ya Goma iko ya moto sana, au population ya Nord Kivu yote, lakini vita sio ziaka. Uwezi tu kuamka asubuhi unasema leo naenda kufanya vita. Hapana, vita inapangwa, na mimi sikutaka tuweze kufanya repetition ya makosa tulifanya 2009. Vita ilianzaka zamani, mais 2009 tunasema okay, ili tulete amani Nord Kivu, tuna signé accord le mois de mars, et puis warugaruga wote ndani ya armée
Nord Kivu, lakini leo nitasema tunakuaga na contradiction pale. Contradiction tunakuaga nayo ni nini? Mnafikiria ke mipango ya vita ikikuwa hako nitakuja tunaitana kwa msaa, epi ninaanza kuwaambia kesho tutaenda tunatake mfulani. Vita haifanywi vile, na hiyo ndio gisi vita ilikuwa inafanya miaka ya nyuma, na ndio ilikuwa inatuleta kwenye maesheka ambayo tulikuwa nayo. Ilituchukua muda mrefu, mwaka mmoja na nusu, kuweza kutayarisha jeshi yetu, na tunaendelea kuitayarisha jeshi yetu. Kwa sababu hata kama nimewaambia vita inaisha, ni etape ya kwanza. Vita moja ikiisha ndani ya region ya Grand Lac, unaanza kutayarisha vita ya pili, kwa sababu itakuja tu. Itakuja. Kuna mtu anasema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu atuepushie hiyo vita. Lakini tusijidanganye, na Yesu na Mungu wanasema ujisaidie na Mungu atakusaidia. Kwa hiyo kujisaidia kwetu ni kuendelea kujitayarisha usiku na mchana, na ndio kwa sababu nataka population ya Goma, ya Nord Kivu ikuwe macho, ni kuendelea kuwa macho sana, ili tusikuje kushtuliwa na vita ingine. Na hiyo vita ingine siku itaanza, nataka tukuwe tayari, tukuwe tumesimama, na tukuwe na kapasite ya kuiresiste na kuishinda. Vita imetuchukua muda mrefu. Baada ya vita nini ambayo inafuata? Jana wakati niko napita, naona watu wananikumbusha, wanasema President ulifanya promesse, mabarabara, ulisema maji, ulisema moto. Ndani ya roho yangu nikasema amesahau promesse kubwa zaidi nilifanya Nord Kivu. Promesse kubwa nilifanya Nord Kivu, na ya kwanza ilikuwa ni amani. Na nilisema hapa 2011, fin 2011, kabla ya vita kuanza 2012, ya kwamba bila amani vitu ingine yote itashindikana, hatutaweza kuifanya. Na ndio hiyo mfano yenye gouverneur anakumbusha nilipatia population ya Butembo. Mtu kama eko na 5000 francs ndani ya mfuko yake, na anasikia eko mgonjwa, na anaona hana viatu ya kuvala, yuko na choix ya kutumia ile 5000 francs kwenda kununua viatu, au anatumia 5000 francs kununua dose ya dawa ya kumtunza. Na ile ndio choix ambayo mimi nilikuwa nayo kuifanya. Ina maana gani? Ina maana tuko na vita, ndio ile kichwa ambayo inaluma. Tuko na manjia ya kujenga, mai ya kuleta, ndio ile miguu yenye iko wazi. Na tuko na pesa ya kuweza kununua SWAT,
char de combat, soit tunanunua niveleuse ya kuja kutengeneza njia Goma. Niliambia population ya Butembo que jusque là, moi je ne regrette rien ya choix ambayo nilifanya. Et j'assume, naassume ile choix. Choix yetu ilikuwa ni kununua vifaa kuanza